फरूक साहब के नाम दिया ताड़ियां मारो। अच्छा इन है एक ना नाथ खान नाता पढ़ता ते नाल नाल पैसे मिलता। हाँ मजार कैसा ना तो कैसा गल सुन वो नाता ही पढ़ता है ते नाल नाल ना पैसे बनता है। वो जेड़े मुरीद आ ना उन्हें पीर खाने जाके ना शिकायत लागी वो जेड़ा फलां नाथ खान है ना कि साड़ी वास्ते बड़ी हद है कि वो नात ही पढ़ता है ते नाल नाल पैसे ही बनता है। पीर साहब उन्होंने सदा लिया आस्थाने ते उन्हें आख्या भाई गल आ जेड़ी तेरी आदत न दो ये भैड़ियन ये काम छोड़। उस आख्या पीर जी एक दी मैं माफी मंगने आते एक दी तुसी माफी दियो। उन्हें आख्या हुक्म उन्हें आख्या जी पैसे मैं ना मंगसा ते ना तेरा सुन जेड़ी है ना वो मेरा दिल का शौक ही हो गए वो हजूर की सलाहखानी में करदा रहा। पीर और हुक्म दिता मुरीदा नूं ठीक है तुसीं सद्या करो ये ना सुने सी उस्ताद ने आसा दिल्ली में दावत मिल गई और नात में शुरू हो गया। नात एक सुनाइए साखी नूट के शुरू रिया काशना दूई ना सुनाइयो काशना हजरत साहब तवज्जो कर ये त्री नात उस उस्ताद अकरम मंसर शुरू की थी ना और उस आख्या भरा पीर और मैनू लैन तो रोकया तो देवन तो ना ही रोकया। मेहरबानी करो तुम पहले जाके मेरा 15 दिहाड़े खोखरो तुम थके बैठे हो ये कोई शक नहीं ये साडा लागला जिहा भरा है साडे नाल बड़े धक्के कमदा कोई गल नहीं ऐसी नहीं तवज्जो है ना। अगे कदी कदी मिलना साला बादू ते उत्तू करबाना निर्वार दो वर्ष अगे कदी कदी मिलना साला बादू ते उत्तू करबाना निर्वार तैनू मान उचिया सांगिया दे ते तैनू बख्त दा ढेर खुमार डर रब तू सफता डर रब तू बेलिया सफ्तर दा क्यों तू समझेंदा बारे तू तो ही तू कंड कर लगता है तेरी जात दे नाल भी प्यार। मेहरबानी तशरीफ लाया में किसी तारफ के मताज नहीं कहदा बात तो तशरीफ लाया है सोने सोने हथ नाल ताड़ियां मारियां तुसा जनाब गुलाम मुस्तफा आदिल साईं साहब ताड़ियां मेहमान की इज्जत करी रहे गुलाम मुस्तफा आदिल साईं उन्होंने पता लगे जिले जंग गाया है बड़ी मेहरबानी साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन शुराए किराम अस्सलाम वालेकुम। टाइम ही काफ़ी हो गया मुख्तसर जी हाज़री यार आज खाले घर कहदा करे हर दी पूरी लोड़े तन का थोड़े बहुत मेहरबानी यार आजे खाले घर कहदा करे हर दी पूरी लोड़े तैन का थोड़े तू पत्थर नू हीरा कर सकदा करे हीरिया नू सकरोड़े तैन का थोड़े बन्या बहुत मेहरबानी बन्या क्यों कह गैर दी चौखट ते आवे जितने ही मुश्किल मोड़े तैन का थोड़े तेरा करम होवे बस आदिल साईं वने दुनिया बेशक छोड़े तन का ही छोड़े। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। साईं होने हाँ निको सामे आ जाए किवें आखिए सादा साईं कोई नहीं साईं होने हाँ निको सामे आ जाए किवें आखिए सादा साईं कोई नहीं साईं हर जाते मौजूद साईं वेखण कान निगाहें कोई नहीं ते असा साईं दे दर नू छोड़ दिता है ताई इज्जत वकार किथाई कोई नहीं उशाला साईं झल घिंसी आदिल साईं ऊंदी जात तो दूर दुआएं कोई नहीं। बहुत मेहरबानी। असा
سائیں دے در تے جھک گئے ہاں ساری ہر مشکل دا سائیں ٹھیسی اساں سائیں دے در تے جھک گئے ہاں بہت مہربانی انصر صاحب شکریہ اساں سائیں دے در تے جھک گئے ہاں ساری ہر مشکل دا سائیں ٹھیسی منگی معافی پہلیاں غلطیاں دی شالا جرم نہور کرائیں تھیسی تے شالا عادل سائیں منظور کرے ساری عاجزی شان سبائیں تھیسی اور مکے ونجن دی جے کر جرت نہیں ساری آجوں روز اتھائیں تھیسی بہت مہربانی ایک زر نہیں سر گھر خیش قبیلے سیتر کے دین تے لگ دیں ایک گھر نہیں زر گھر خیش قبیلے سیتر کے دین تے لگ دیں ظلمات دے ڈام نتا دل سائیں بے وس مسکین تے لگ دیں اور مضبوط ارادے نیک ہومن بیڑے پار یقین تے لگ دیں کھسکار سنی دیں عرشاں تے بھانے پیر زمین تے لگ دیں بہت مہربانی عقیدتاً جناب مقروض تھی گیا ہے زمانہ حسین دا مقروض تھی گیا ہے زمانہ حسین دا معاشر دلی چھڑے سی نانا حسین دا مندان کون عظمت جگتے حسین دی ساکو تو جو بھی ملیا دیوانہ حسین دا اور تیرے مقدر تیرشی تے فرشی خوشن تے کو نصیب ہویا یارانہ حسین دا بہت مہربانی اور تیرے مقدر تیرشی تے فرشی خوشن تے کو نصیب ہویا یارانہ حسین دا تے دنیا دے چھوڑ جھگڑے پانچتان دے در تے آوائیں دنیا دے چھوڑ جھگڑے پانچتان دے در تے آوائیں لاجپال بے مثال گھرانہ حسین دا عادل سائیں میرا رب میں کو توفیق دے وے لکھا میں ساری زندگی ترانہ حسین دا بہت مہربانی شکریہ سائیں مجاز تھوڑا جیا جیندی چاہت ہائیو نہیں ملیا بے حقین دے نال سنجوگ کیا خیصل فرگانہ سے بہت مہربانی جیندی چاہت ہائی او نہیں ملیا بے حقین دے نال سنجوگ کیا جڈا نہیں تاثیر آواز دے وچ وقت بھیرمی سندڑا جوگ کیا بہت مہربانی بہت مہربانی جناب شکریہ جیندی چاہت ہائی او نہیں ملیا بے حقین دے نال سنجوگ کیا جڈا نہیں تاثیر آواز دے وچ وقت بھیرمی سندڑا جوگ کیا تے او نہیں ملیا تا کیا تھی گئے او اے رومنا پٹنا سوگ کیا موک ویسی زندگی عادل سائیں وال ہجر فراق دروگ کیا بہت مہربانی بہت مہربانی شکریہ جناب نوازش سارے محترم بھرا عبد المنان صاحب انہوں نے حکم دے کہ لاجپالا ساری الفت دے بڑے غلط اندازے لائے نہیں لاجپالا ساری الفت دے بڑے غلط اندازے لائے نہیں اور جا جا تقدیر دا نہ کر کے پھٹ ہجر دے تازے لائے نہیں تے غربت دے جرم تو عادل سائیں سادے نال تنازے لائے نہیں اور اٹھا لیا نال شنائی لا کے جھکے بہوں دروازے لائے نہیں بہت مہربانی شکریہ شکریہ عبد المنان سے بہت مہربانی اٹھا لیا نال شنائی لا کے جھکے بہوں دروازے لائے نہیں مجمع مختصر جا لیکن اسا اپنی حاضری جیڑی جی عمر شیخ صاحب دا حکم
کہ جیویں ککر دے نال گلاب دا بوٹا ہو سکدا یار پیوند نہیں، جیویں ککر دے نال گلاب دا بوٹا ہو سکدا یار پیوند نہیں، ایویں گھٹیا ذہن دے بندیاں دی ہو سکدی سوچ بلند نہیں، تے اخلاص وفا چنگے ظرف سوا بندہ بندہ غیرت مند نہیں، کم ظرف انسان تا دل سائیں اللہ پاک نو قدن پسند نہیں، تے کدی رب سائیں اپنے بندیاں نو بھائی اجازت کدی رب سائیں اپنے بندیاں نو غم جرت تو بھارے نہیں دیندا، نہ قادر نو منظور ہوئے لقمان اتارے نہیں دیندا، تے ان دی ذات تو وکھرے عادل سائیں کوئی ہور سہارے نہیں دیندا، اور گھاٹے اپنے خود انسان سچیندا ہے اللہ پاک خسارے نہیں دیندا۔ چنگا رب دا نام ہے نیاست، چنگا رب دا نام ہے ہوندیاں ہیں لکھاں خامیاں ہر انسان ہے جی، زار دولت ویکھ کے آ سکتا ہے میرے ساول فرق ایمان ہے، تے اتھے عادل سائیں بہوں گھاٹ مل دیں اور لاج پاتا لے یار جہان ہے، گلہ کہیں دا کرن تو بہتر ہے بندہ جاتی پائے گریبان ہے۔ بہت مہربانی، جنہاں دے پختہ ارادے ہومن انہاں دے جگرے پہاڑ ہوندن، بہت مہربانی، جنہاں دے پختہ ارادے ہومن انہاں دے جگرے پہاڑ ہوندن، تھوڑے دلاں دے لوگ اکثر زمانے بھر دی لتاڑ ہوندن، جڑے رعایا دا حق دبندن تے شہنشاہی دے دعوے کردن، سچی گالے دنیا اتے معاشرے لئی بگھاڑ ہوندن، سچی گالے دنیا اتے معاشرے لئی بگھاڑ ہوندن، تے جڑے ہتھاں چ کھیر پیندن میں وہ اکثر رنگیندے ویکھن نیازر، جڑے ہتھاں چ کھیر پیندن میں وہ اکثر رنگیندے ویکھن، اے دنیا داری دے سلسلے ہیں تے دنیا وچ کئی جگاڑ ہوندن، انصفت نماز روزے تے حج زکاتاں جیڑے چنگی عمل پہ ہوندن، نماز روزے بہت مہربانی، نماز روزے تے حج زکاتاں جیڑے چنگے عمل پہ ہوندن، کدا بھی مومن بن نہیں سکدے جیڑے اندروں کراڑ ہوندن، میں تعدل سائیں زمانے تے ہور بھی ایک نچوڑ کٹھے غرض لگدے تے پھرد دشمن ساری زندگی دا ساڑ ہوندے۔ بہت مہربانی، آخری دوڑا اس تو بعد اجازت، توجہ کرے سائیں کہ تیرے دار تائیں لاغر قدمانوں مسے سجن گھسیٹ کے آیا، کافی تے توجہ کرے سو، تیرے دارتائیں بہت مہربانی، تیرے دارتائیں لاغر قدمانوں مسے سجن گھسیٹ کے آیا، سے کوہاں دے پد ہستی تو ود جھل خار جھریٹ کے آیا، تے دل عادل سائیں مجبور کیتا ہے، اکھیں سکدیاں میٹ کے آیا، اور تیری دید دی پیاسے میں دی نہیں پچھا مٹ کے ویٹ کے آیا۔